namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, and of course, yeah, that came like Benjamin the president. I'm laying at that key, link of Vele, and Dr. Joshirman. Yeah, and then from there, that key Unza, Ergari, Kamakazi, looking at that king, link and a bliss boy, and then Mokum, of course, that you get a different update about Benjamin the president. So namta of course da ke zumalem Dabula Sports Center on stadium shin khlitikari ku isechana bata ikumen it's a sports center ke zumala kam Dabula le la kurna an event so kana event ya le ko le no hlamana na video clip ya mranga phanda leyi nga ku trending swinene eka nkarhi wa sweswiwa la hi swona ku a impela se mranga phanda se ikwata ku kwata manjeni ikwata ku kwata interesse no ko interesse la. Oh, okay. So I'm Dabula Stadium, as you can see, or a sports center and stuff like that. So I don't know phanda yin la. Let's go. Huko anavele yana iwe 2013 kulembela timjana kama kuna mina ni 10 kilo ramufi abani vele kade kuramufi arikuriwe nini bafana bamina lakamina nini bafana bamina lakamina fambane ntile wamina bafana bamina yoga tabona mkondo wamina kisamani hasibu interview le Dr. Joshirman enda ka Shangani gang yi dlayisin pela ku ri kahle kahle ya mranga phanda se xijika na yona left and right and center so a swi very clear hinkwenu we know ku a yi ya ku namulweni swinene kwala ni vheta hi kota ku yi nyika na yona ni Dr. Joshirman very a swi tiva ku i dokodela ra vun'anga vheta hi swi tiva ku loko mranga phanda lola hi ku chayeriwa i vulavula hi yona and stuff like that so i tlhela reference na mhaka liyo yo tlula na rito ra mufi. I remember that time loko se yivelela le opposite ma wa kha komisa ku ha ko risimu njhe mara mranga phanda yi loko swi confirmeni swilo leswaku himpela a ri tlurini rito ra mufi. So leswi of course a swi vula ka risimu so yo hlamala very va tlhela va vuyelelana tlhela va tirha swin'we so maybe kumbexana himpela a yi tlurini rito ra mufi mranga phanda because relationship ya kona yi ve short lived ne yi ve short lived a yi zangi yi lasta ni tani swi vona ku loko va vuyelelana a zangi swi lasta mbo tirha kahle nyana lembe rin'we 2023 then 2024 hinkwena hi swi vona ka swi nga handle swi na mranga phanda swi nga hazi xana mhaka ngona project ta vona even in terms of promotions so vo tirha kan'we ntsena kahle lembe rin'we so hayi leswi mranga phanda se yi kote ngopfu obviously center of attention ka beef ya 2026 we can clearly see ku ri dokodela yi ta yi ri xikarhi ya boha ngopfu beef a yi prepare a ku nge olovi 2026 ti ta vuya swinene and stuff like that. Hayi then vele kheta ka section ya vumenemene na mina no hlamala hi post leyi nga fika tsariwa hi makhadzi hi ti 24 December yeah mhaka yi kho yi siku lela hi nga fika vona fa tsari ku how is your December guys? Mine started yesterday, friends. I took 2 hours to go out and enjoy myself with my friends. All I can say is you guys, you enjoy more than us artists.
I'm jealous of two Botswana. Okay. So all okay, ngena ka the images, all swilo swi ri kahle. The initial image ya ku ri yaleyo, I was like, oh, okay. Then the second image ya ku ri yaleyo. Then the third image, boom! Bliss boy shesho kwala on the side, as you can see kwala. This boy was on the side, okay. I was like, oh, okay, it's good. Yaka image leyi nga ku beni ka bembele. Ku nga this image here, as you can see kwalano laha swi tikomba swi nga ku trendeni, swi nga questionable swinene na mavhenda va kwate ngopfu. Bliss boy i zama ku dlaya. It's as if maybe va ngo va ku dating or ku nozelana in some way, I don't know a va ri swin'we kwalano kha ku celebrate wa yena Bliss boy and stuff like that. As you can see, trending swinene image yale mi vona kwalano, so we don't know for sure. We don't know for sure. Vona leyi nga ri endzhaku se Facebook ya pfumela ni zomisa leswi swi lavisaka swo kumbe ina ni security. I think she's part of security. Okay. So hi swin'wana swa swi nga ku trende swinene na ku mhaka yintsanana. Bliss boy swi komba xi ri ku tlhaveriweni swa serious swinene, xi le vudyelweni kahle ka relationship leyi. Of course, as you can see na image yaleyo kwalano va ri swin'we na makhadzi like ta vhakela na vhakelana, so a relationship yo huwa ni relationship ya straight swinene. Hayi swo huwa na the gifts xaveriweni kwala, as you can see. Mara no ku ni vone ti-images mos. Hi leswi a khavula like the birthday presents and stuff like that. Hela ya a ni lava ngopfu leyiwa. As you can see, swona ku xavela vo Dolce and Gabbana kwalano as the present kwalano and stuff like that. So a swi le vudyelweni leswi Dolce and Gabbana, timpahla to durha ta mayemo. Vona ku 900 kahle ka to be specific. Vona ri bokisi tintangu. Okay. Okay. Hi kombela tintangu ntsena. Swo ku leri kulukumbani, so leswi ntsena ku nga ku ri yini? I yini leswi ntsanana? Maybe a shirt, I don't know. Maybe a shirt or t-shirt. So hi swo swi nga ku trendeni. I don't know, maybe ko va a friendship, but swi tikomba na ku lowu nga va tivi nga zi loko i twile ku vo ku dateni ko kwani Bliss boy a n'wi tiva. So hi ngo hleketela ku maybe it's a friendship, but it's quite confusing. They are dating or or maybe a genuine friendship, because hi xitalo a swi tiku makhadzi like a swi talanga tshineta vafana kusuhana na yena unless ku ri ti-gay. In most cases mi nga ma hleketa tshama na ti-gay to tala swinene in terms of the friendship. No mo cheka ti-live ta yena, in most cases ti-friends it's either ti-gay or vavasati, mara laha swi tikomba na ku Bliss boy le ka friendship yi kulukumba swinene na makhadzi kwalano. So we don't know, maybe ku nga ku na ku nozelana ku karhi, we don't know. Hayi hundzeni. And the very hetelela hi update ya yindlu vhele ya mirhangaphandle ku na some great updates. As you can see kwalani nga zi na ha westa nkarhi ya se yi vekele those lights there, as you can see kwala ka yindlu. A yi le ku beni guys, yi le ku beni. A ni hlambalanya koko a ni nga complainani, mara a ni swona ku yindlu yi dark ka the previous videos lomu kumaka like ti-light henhla ti nga ri kona. I was like, hey, this house yi laha ti-light to hlaya, kasi mirhangaphandle yi plane khale ku yi lava ku vekela these lights here, as you can see. Wow, one no sungula ku swi vona kumbe mhaka a hi fambi tindhawu mi nga joni mi kha mi swi tiva, but no sungula ku swi vona swa so ti-light ti famba so a yindlu ya munhu. Yes, a timolo, yes, I understand, but a yindlu ya munhu so na le ka triple story swi kona le maswo na le henhla leyi fake na le ka triple story a swi sasekeni swinene na le ka stop nonsense lani, as you can see. Yi veke na glass manje maswo la ka right la na glass ti vekeriwini la ka wolo la a swi yo balancele man. Yindlu se vula lovo ma 4 million plus muso swi nga ndwala swa chavisa man. As you can see kwala na le ka garage le ku vekela glass ma va hisa lava nga le ku vekela glass ya ri kona la a ri nga se vekeriwa. Okay. As you can see, I've started again. Congratulations to Marangapanda. I international. As you can see, you look vegan at Las Maconala. I ain't a civic Rwanda. Then I'd like them to one hour and I've started again, guys. I should start again. Shamanyanga, Shamayemo. Look at this. I want to so bright and Jan. Unshama, like one want to know what light them Carlia. Because he plan we love at these lights here to work at the Fambala. Yeah.
swi kahle swilo swi kahle swilo as you can see kwalaho leti lasi leyi n'wa hi vulavula hi nga vula tani ku congratulations to him a yi tirheni yi tirheni swi kahle swilo swi kahle swinene look landzeni u nga ku hotela so like or a mall vele tani swi yi vulaka swona se le ku ta ku see through ne glass leyi ya tikomba ku yi different it's a see through lero lo munhu a kha a hendla i ta yi vona movie ya murhangaphandla laha ndzeni okay yo yi bini yona swilo swi kahle hi leswo guys ku ri mkhiza msubscribe hoyo ni ta kombela mi tlika subscribe na tileta ta nomala ta ze ta ri busy la timu no timiwa timu leta nomala ku tirhisa these lights le ni ta va ti ri bright enough and stuff like that. Blanca se ta olova swa serious Blanca hi ta olova swa serious Sithole wa swi tani ku favor ngomfana wa mina mara se ku na la emotion ko hi ta ku holove mina u swa serious nga ri mhaka leyo sweka ya ku bayizisa i voni video leyi nga endla swa makhombo wa tsaka we ke xavisa ti iPhone kambe yo duma i xuta xinyamini ku byi halini hi vona hi matinu ntsena we ke xavisa ti iPhone aye loyi mi vonaku i xa makhombo hi ti 24 December a hi hlanganeni kona le Mthunzi Pub and Grill ePhalaborwa eLulekani a hi hlanganeni kona ti 24 ta December hi ta va ti jika swinene ku ye bizara n'wana ma Blanca famba deliver yin'we hi ta vona hi hakela njhani tanihi gas xa madenja leswiya hi swona leswiya a ni nkambe mara foni ya mi quality hi va Blanca lava xavisa ti iPhone ti tshama ti ri ka special a va famba va xa foni mfalo mina ku hi poyile xa makhombo video leyi le ku trendeni le ku fambeni va ri yo nkambe leyi mi ngo ya mi cinisa leyi na hi ri yo ni blame na lekera hi ku ya va n'wi byela nga post le a xinyami vanhu ende xi khanyisa na flashlight xifoni xa ku mara nga vonaki a swi tiva ku xa makhombi na ntima nya wo rhombela mara leswi ha ka ha ri swa ntima leswi xava foni Blanca na to tifoni mani hambi u kuma iPhone 1 hambi u kuma iPhone a zami foni mfalo wa rhambiwa tigigini